Mwanchumu likiriria na gukwani bona ndonsi asobereta se maragoba yabono chinga kino kwarigania semese ya mangana maya nyaro kumanyega tiere tobere to kwariganira kurwa semambi yalengentambe weka chinse chigabono chi yabono maragoba kro yaragire Ensa Eyemo yabono maragoba Afrika ya amo chanyero bono na manga bali kibaito abere bako yasangiriria kurwa chinkongo chonsi imene siko yorongo rwa Gusii abyasiri bwango chikoko sansamuranira na gukumanya senchira yobo ikiranuri tukarigaria Jumatano kia 25 mutinyu tangani umwaka bwekiri bubere na 23 tangani kigima inyirabono lito kubwatara nere gwetira sumuno wimanyiriyo igakurukwa Joshua Auda tigatera mangana yo asenchera yoko ya chuta nobo soko kabizange school umwana umutangani abwate D+ orengo yo mubike umwana ndo kabere abwate D+. Orengoyo mubika Esukuru ya St. Thomas Ragangadio Secondary me yabugisero kitu jaje South County ya Kisii nigo yakori bobo mwana mutanga ni konyore D+ na bange konyora chi alikufa kwa ghafla jana na tumelewa kwamba familia yake imekumbwa na pia msiba inayofuatana. Toko mwe magoa semeremo ya Eyemo kirano tebere Wilson Sosion. Tu ambao tunalilia tu peke yake. Hii maji tunataka tangi kubwa ichengwe ambayo itasaidia hii area eneo hili. Chikurantu wage tabara itoka chora kolende maji ntubwate bamenye kuruwa nsemo ya ronga iba korobekana ogotindi. Asayo amone anda manga mwanchumu ligire bono isaranso ekenkumanya senchera yobo ikiranulitera n'inchenkuru Vincent Onyancha igotoko chaka kurwa sensemo yamatemo no nyamayega yamatemo KCSE kobaga kubwato kwa sukuru chinyingeni go chiago kreta matemo ajo abukolende ase sukuru ya St. Thomas Ragange gotoka se wodi ya Bogisero ase bunge ya kitu cha South batigalete kolera mono kubwatekana no kolia gobobe ase amatemo KCSE y'umwaka bw'ikiri bubere na 24 nige sukuru y'umwana mutangani abetega konyora D+ abange bakonyora chi ose chiuma ase sukuru ya sawa bono bomerana kunyara ko kwanira engane yo omurikeito mirde mumanyi na roboti rwa senchera yoboime Chisukuru chinyenge imeyensi ya Kenya nigo chigenderete gochengera amachibu ya matemwa yo mwaka bw'ekiri bubere na 24 ayasoka bwango igano nyana boigo gatie chisukuru chiri chitakoletibu ya nigo chigenderete kolerera amachibu abo imeye sukuru ya St. Thomas Dragangadi OK Secondary School yere meye wadi ya Bogusero ase bunge ya kitutu chache South nigo abaiboli bakora egikaro kiabene gekoragwa no mwa MCA bwenseme yo Vincent Abuga eliokoligia amachibu ayara chikone kianga mbaita matemwa asa matukari bosyo mega yokonyora emini ya 1.9 as omwano mutangani anyora D+ amachibu ayo ale ayogo ichania abana na abalimu na abayiboli mbabu atege ntotokoro kegenta kemo abana bakora ibintu byabo gucya abayiboli byabo gucya na abalimu boy ege ntongo saba toise kwa no bomo obo mbogere skuru ya itegendre. Mimi kwa upande wangu ninaomba management ya shule ibadilishwe na nilikuwa ninaomba komiti ambao wanawekwa katika hii shule wajaribu kuchanganya religious mbalimbali, isikuwe tu ni religious moja ile kwetu ama wasimamizi ni Katoliki. Omugambi bwanseme yo nigo ateba na chikoene kianga aboroki wambaligo chakobera isiko. Kama area chief mtahakikisha kwamba wanafunzi wasipatikane nje. Lazima wote wahakikishe waingie shuleni ili hii shule at least. Na mimi ningeomba principal kwa hii shule wale wanafunzi ambao wako hapa ingawaje ni chini ya 50 na hao watie maanani. Oyo kabeire omo MCA bwe wadi ya Bogeka Charles Yagoto nigo agania egetambokero koimukeligwa abana bali abagotiga eskuru na gosoa ebyasara by'echipigipigi. Bana bako gende chipigipigi barore kabisa baikera ange mumanyene kijo kwandi chipigipigi ngaigo kurwera rora no ena abaibuli bako ni amalimu nyore bako ni amalimu bawo ni bachikugura chipigipigi karairanisi mwakikishe na mangana ajiyo ko ni burimo nyone pigipigi no murigereri nange ntoki kiagera
obulimo bugochikonigwa elindi chibese chigende emechi mu MCA kwalentri chibese chipasali icho liye sukuru yao ase chinga kecho nigo omo MCA bwenseme yo kubwaterana na obisi yo mubunge aine kyanga mbachi kubwaterana ase waigo basaba serikali gochikomenta eskuru yo abalimu the request ya serikali yani please very serious I request nga bato abarimu egentegetanga na I'll make sure ngote manda abana baje school through my effort na request ria bayibure na nembari tayari ngoreta barabana nande na promise ringa abana bako bayizukurwa ntoteme to barigere pasari ibwiti mini singa no butaka bwabere abayiburi batari ko nyargorete abana school egento kende ngoye ni kare cya abayiburi mo especially the community bateme bareta abana gaiga babwata max ya ikeringe school ego kora admission isa abana babwata max less 200 boka yonga natonya kuranga chigiredi insurance uikanande to nyorenga ki abana abaiga bako admission magi siarenga basoerethenge ntagete gusabanga gotogoreta abana next time mwe prince bera toke kero make sure nga geo gora admission nere tigebwa keke wango kia magi siwende ujago admitter yabana bugaterane twakishinga matoke atari go chikoirore runga kiende igoto igwananire kubwaterana to kera toke na bali batayo tusugumbe torenga kia bali bagotoka ase skuru eye egere nyale kwa gikundu Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Muno omurikito Mildred Momanyi asorobotira senterebo ikirano korwa ase bunge yo ya kitutu chache gotigana na yubono ekirato kumurikira boigamangana arengete chisemi ni gobono abayiboli korwa ase skuru ya secondary ya Nyabyosi iyo gotoka se bunge ya kitutu chache se bunge ya Nyaribali chache mwancho murigiriya ni gobono barokane kwe murungani kirage igoro ya matemu boigo a KCSE ase skuru ya secondary ya Nyabyosi yubono gotoka se bunge ya Nyaribali chache skuru eyoni go yabage konyora mini grade ya 2.1 gekorengani go numwako heta mwaka bochiri bubere na 2021 asi yabwate mini grade ya 2.6 nigo jinga kiche bibuli bate biruna omwalimu omonene gwe skuru eyo korwa chaze skuru eyo aseka ke myaka 5 ya etire skuru eni go yabereke okoriye basabono baganiria anyare kunganyi okuranzeme yo nakoirwa asenseme ngao nona bonika bibuli bamentre go tebunu omwalimu oyo niga ateberere na nake kuligereria mangana yechigo sorry asebira mangana yechisemi asabono batebere buno okora obwe skuru ya Nyabyosi secondary ni gogo segetire no mwalimu omonene goterera mangana yesemi mutwe elikonyara gukine skuru yo asegoitia abana. Sisi hapa hivi tunalalamikia matokeo yaliyotolewa ya mtihani wa darasa la kidato cha 4. Hapa hivi Nyabyosi naona walifanya vibaya sana. Sasa kitu yenye tunalalamikia kwa sasa ni vile mwalimu vile aliingia hapa kwa shule watoto walikuwa wanafanya vizuri thereafter. Sasa vile aliingia akaanza na watoto wa form 1. Tukamuulizia mbona watoto wanaendelea kuanguka, akatuambia hawa watoto wenye amepata kwa shule sio watoto wake. Akaanza na watoto kutoka form 1. Hawa watoto sasa wamefika form 4. Sasa kitu ya kutangasha ni kwamba watoto wake wenye ametuambia ametoa form 1 hadi form 4, mtoto wa kwanza alikuwa na D+. Ngana yangechiri sana se skuru ya iteko. Ntote timangana buna abana bago cha kugustaili. Toteta abana baito michira arwe skuru abana baete. Michira gakuru skuru abana baetire. Nero gerete abana bako emepira nera atanganetie skuru Hii miaka yote si utoke tu uende at least shule nyingine, na ukiona ni vigumu uende huko kwako fungue shule huko usomese watoto wako. Na sisi tuko mahali tunaulizia waziri wetu wa elimu angalau atusaidie sisi wenye tulianguka turudi shuleni tuendelee na masomo yetu. Na kerobo igo tutirete komurekera amangana rengete chisemi tokomera no murekito Josephat Amisi yogo tumanyibuna omwe msebo gwedi ya machoge basi umanyekente buna Jeremiah Yongere nigatebire buna nagendere gosira mangana chisemi ase wodi ejo ekirale kuru ebyegwa gochia saboro kiwa bali bakora klasi sana iseto gose KCPE na konyora magisi ya maya asenseme yoroboti ruwa senchira yoboime.
ninji kwene kiabuna abana bonsi abatanyarite ko bakonyara libagalio goso university basoire ase college nabo igoko bakanire school fees yabo ime ward ya majoge basi ine ngwana ya Jeremia Ongeri uyoro omwe MCA we ward yo toko bwaterana n'abagambi toko bwaterana n'abatureti toko bwaterana n'abapasta oyekaturusi abana bonsi pyemechi bagane chikora chizima bachikobaraki bachikosoma mane twanyira hilo hadi na atebere nga wansira bono igakaranza mwana onde bwensi utagete kwenda kwegera mangana yestima mwana onde bwensi utagete kwegera machi mangana ya machi utagete kwegera mangana driving wansira bono omwako yoiga it is free of charge courtesy of Jeremiah Ongeri Foundation pesa teyero ne chiringi wakana pesa rero yawaliga wakana Mobe mia mbili na hata vile ngo mushahara ngo wensi pi ikongo ndajisukura ndaje warakege naje kusomea wanao Jeremia Ongeri yakwana litukulia lero asigetikia mesesi asanyara koba akoena na ibiewa uchia sabana bakolete amate yikerasi ya 5 umwaka onyarate koba gweta nabo yokonyora amaxi wetane chimisa to na 50 kabata yale aba waseyize mukabata bikege tayari igenda yalinda abanafunzi muri tayari nege ntoke kwenda kwakoleka nankelinga onye bono twajaga misesi raundi kujina utugora nonya migogo zero nyanya masebe zero nyanya lenke at least yetare kiri nyumba kwenda elinda bantu amanyiri sosiyete kiamana igoli kuboli nanke kwara twaje misesi etwacha kete misesi na dento betoko genda kera enyumba kwenda kwakola exercise ikenga abanyara ko bagwikirana asenseme yo nigo bamotogio mwemsio yo asegetambukirekyo yokwenekia ngunyarire koba gakwenekia buna anene SME yanyare koba gegusuka motwe yondiro magoko mono sana buno mo head teacher we school esengencho ekero omo area MCO ito amwete gotenena amona abana bali baito bakolire biya intubuna abateneneri b'eki school nabo toko igubuya yakogera eyene nchere Eyemo yogoto moyo at the same time ko abana baito moyo yokirike mo ko monne mo nanda muna uchi okorisa kwekega ndoje nga ewodi yetu chikobere iguru mono kubwachi wodi chinde uchi moto otherwise magenda na tutagete twa mojorete and is a very promising guy orchakire bya kabisa turoje nga magenda naro the promise that he gave actually school chia public schools chia ward yaye aga promise abana nga nyora maximum ya 50 uchigoro musabe sanduki ne transport na bibi rero gaiga elio koene kiabuna ebirengo byekisemi ime county ya Kisii byanyara kwa bikosukiwa mutwe litukolia lero nigo omwe MCA anene kurwa ase ward ya majoge basi anyara kwa baga gwesokia asegetie kegie school kya mesesi elio koene kingunyara kwa koena na ebiewo byekisawadi kuchia sabana bali anyara kwa baga kora amatemu anene aria yegekraskia agatano na gatatu kati abali banyara kwa gwikirana gaiga nigo banyara kwa bagotogia egetambukero kyo mushimigo yo ase batebire nigo baraje kwa bakwene kinga banyara kwa bakomoko boko elinde anyara kwa bakoimukia ebirengo byekisemi ime ase award AM ko reporter getaseni kia Ndizi TV kurwa award ya majoge basi yo ereme ime yabo machoge chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Amesi Biamuno omurikito Josephat Amisi asorobotirwa senchira yoboyekirano kurwa senseme yugo ikabona ensemo ya kyongongi basi boitangare aseto komero omurikito Ndemo Steven yugo tumanyibuna nigabanyagetari ba maino bagandete kurwa bosemia asenseme yona nechinchira cyo wetanga kurwa samaroira ajya kubwatranigwa na maino robotirwa senchira yoboime Nia yetu ya kukuja hapa siku ya leo ni kutibu wagonjwa, kuona shida ya wagonjwa wenye wako katika hii kijiji cha Kyongongi. Ingine ni kuangalia shida zao, kuona wako na shida gani za meno, na tunatibu kung'oa leo bure. Tugwate medical camp, a dental camp in collaboration na Franciscan Sisters of Christa Marian. Wachete kuligereria abantu baito bari babwate shida ya maino tororenga mbanyare gokonyo. Gati ya biria bikoirero koba okwemechando ya maino na mone birengo bya insi byo bochenu bwemenu
okoria mono ebinto bibwate sukari nyinge amone sigara ase mwanya bantasa biru kwerenda chinsa chia mambia banyagitari before bachake gasi banyara gukora training baeresa abantu baito na kwatakere ko maintain hygiene yabo ya maino what is required of them and babaeresa lendenga nkiye koleta marore ya maino ento kende gya kabere noko encourage abantu baito banyara gukora regular checkups either ya maino ya cancer bulwire bondo bwensi. It is very healthy to do regular checkups chia bulwire bondo bwensi buranyare when you have the time and the resources. Ukienda kazi, before uende kazi, piga mswaki. Kabla ulale, jaribu kupiga mswaki sababu wale wadudu wanafanya kazi sana usiku wakati umelala. Sababu wa mchana, munaongea, muna kula, bakteria hawana nafasi ya kufanya kazi. Lakini ukienda kulala, umetulia mdomo, so wanafanya kazi. Na pia, jinsi ya kupiga mswaki, unafaa kupiga mswaki vizuri, meno zote unafaa kuosha. Na si ya kawaida unapiga mswaki ni kama unapigana na meno. You have to do up down or in a circular manner. Omo MCA Thomas Obale nigarure ira yo kwegerera ime bunge ya Kisii emiroberiera kinyo bocheru nechinyagitari me ward ya basi boitangare nechi ward chinde. I've raised complaints in the assembly many a times as a Gusii ngima obasi boitangane ere bwate dispensary Eyemo ere operational dispensary ya Rusinga igare ara tore se school because dispensary takere kobaga ngoenda ndemboroki teranyara koba completed since 2013. Okosaba kwane gochia serikali ya county neringa tonyare kobeka resources in this financial year tonyare go complete stalled projects. Even before to chaka project endons, it will be of importance to call a project ya chagatu na ande chidi chiranyare go konya abantu baito kuna ntenkorera sana nyagitari ya ito ya Kiongongi enyare kobekerwa funds nyagitari ito ya Rusinga nendenere kegamere na Riobara the same as Nyama dispensary nero inyare ko uplifted tumikira abantu baito babo basi bitangare. Kwa ripoti ya Ndizi TV korwa ensemo ya Kiongongi gutuka ime bunge ya Bobasi elietariane Ndemo Steven. Omurikito Ndemo Steven asorobochirwa senchera yoboye kirano bonno gotigananira Ndemo Steven kwikase county ya Nyamira asetoko no murikito jobu mangi jogo tumanyibuna omotene nabo ikomu director we kyombe kirigia teacher service commissioner TSC kurwa sense meyu ya Nyamira Catherine Mwenda niko na monyero muwaziri wesemi professor George Magoyo bataka gusiriku mabwairi tukuregoro asogote yabuna niga tigete amangana ya anana samangana arengete CBC robotiru asenchera yoboye. Mwenda, the TSC County Director Nyamira. I want to take this opportunity to pass my condolences to the family of the late Professor George Magoha, the immediate former Cabinet Secretary of the Ministry of Education. As a sector, we are really sad with his demise. He was a pillar, especially in the establishment of the CBC curriculum and the continuity of it. I remember Professor during the tedious exercises of checking the preparedness of back to school after COVID-19 and also during the monitoring of construction of CBC classrooms. He visited quite a number of the stations where I was, and we shall greatly miss Professor. He had a passion for his work. His love for children, Kenyan children, was unmatchable, and for that we are really going to miss Professor in the education sector. Professor was so focused. He was so determined to accomplish his tasks, and he put us on our toes most of the times, and he wanted results. He shall be remembered for that, and for now we want to wish the family well.
Roboti rubono chikoronyora century wikiranu hekero chiaragire chinsa isato chiabono botuko gotigana yubono turigeria mangana rengete obonchuria igo monchuria Richard Mwebi kurwa sorgongo rwa gusianyariga kokoboko omuwaziri oteneta mangana yobonchuria Moses Kuria sokonyara gotebuna abaiboli babase kogora chi uniform chiabana kurwa se chiskuru kolengana no muwaziri oyo nigabaka gotebuna ni go chiskuru chinyinge chiaonchokere kobensemo yo wikirani obonchuri bwabo asoko banali abaiboli chi uniform aseri gurigoro Gobono Mwebi atebire bunekine getambukire kiana webuli banyara ko wali bagari yabene elikogora uniform kurwa chinsemo chindeli bagari yokone gor uniform ekyo ase skuru asabate rubunani go bakone ligwa ase chibesa chegoro Egereria Samarieta Engineer Richard Mwebi munyabia saroma nene Kisii County Gusii ngima Nyanza ngima na Kenya yonse ko irari bageri ko batenje muno munyabia sara na rigereria bantu muno bakwangaika igoro ya mangane uniform uniform aso wenge CS yaito Kuria gatebetenga uniform egoru asetuka tebasa kugoru esukuru ime nando maene garan korigereria na inche no mana siasa na temete kora eta jisukuru mbali kanyora jisukuru echistoga ti uniform ngoji kuboinu ngine yangu ndaibune ye principal yakakole biasara ono kare tutagete abana baitu ba perform buya muna ba perform tugusi generally otutagete toimburu kero monda kole gasi yae tigabanya biasara baoni chi uniform tigane bantu basomye aso bwenge chi uniform ejakara chikoni gwesukuru omoibori agwa kwa maroro twanze yani minute yakona liguri na sana average of 14,000 chisati Jones chibeyibere lakini gogo jeduka ya itamu na njengoni chi uniform imbwate dukena na family bank no investments munugo ika family bank iga boringa ino investment yere konko ni uniform aseri igoriri ororo bago teba ngasirimia 50 discount wambwate chibundi chigo sona quality ngia karibu sana ngotebia abaiboliga uniform ora angene duka yao nyato gwika bwona lakini moji ko gore sukuru badaina abarimu batigana ne uniform na performance yerabe iji kondi ate tuguri na sana abarimu na igure bahansere kubwatu ne uniform na igure abandi bari batama baetere tirisa to kumanya use uniform eji bare koni use performance yetare ngengia aso wenge uniform tiare tiroba kongu Kenya chikoni ku very expensive we sukuru na gaiga banyabiasara katutagete bakine muna kuria tebete tiga to promote chiduka jeito to promote abanyabiasara baito na indo muiburi taumia mono para buboka bakone raizi ya mona banda baminto asogondegara Nago tigana na yubono mwanchu morigere tumurekere chinkongo china liabereka go kolekano yo kabiru munya kerobo ase kyombekeria kianata Wilson Sosiona niko bononera tumira magomba yego chia senka yumo waziri oso yo kabiru muwaziri wesemi Professor George Magoa niko tinagechi Sosiona atebirebu na Magoa na nyirwa samanga ikiranete anene asoko nyara kurungu ya mangane chisemi egenda teberekete ebwe anene asense ya Kenya na pia viongozi wa elimu katika Jamhuri ya Kenya na wanafunzi katika Jamhuri ya Kenya kumwomboleza kifo cha ghafla ya Profesa George Omore Magoha ambaye alikufa kwa ghafla jana, na tumeelewa kwamba familia yake imekumbwa na pia msiba inayofuatana sababu ndugu yake mdogo Profesa Magoha alikufa tarehe 6 mwezi wa Disemba na mwili yake imefika katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo huu ni misigo kubwa sana na uchungu kabisa katika familia. Kwa hivyo ningependa kuwasilisha risala zangu mimi mwenyewe binafsi na za familia yangu kwa familia ya Profesa George Omore Magoha. Unajua kama wewe ni kiongozi na una msimamo, wewe ni bure kabisa. Lakini Profesa Magoha alikuwa na msimamo. Whether haikujalisha kama ni sawa ama si sawa, alichukua msimamo na alitoa mwelekeo.
Na homonogari bwe county ya Kericho Patrick Mutai ni gobono anyarega koherera okogani kwaje anene sensemo ya DCI meye county ya Nakuru asate birebuna niga abantu gete bamurigeti konyara ko muitana kurusyo mabwaje kolengano monogari yuni gagote abuna niga abantu abuli tukure gorobaro kante kumugwato ikasenka yaye asagote wikraboni go ogmabwaye ni go barasabe asabantu gete baligeti kumuita. Watu ambao walikuwa wananifuata na wakanifuata mpaka nyumbani kwangu. Na hatukujua nia yao ilikuwa nini. Na walipoona wale wafanyikazi wangu pamoja na security wangu wa nyumbani wakatoroka na wakapanda gari wakakimbia. Uchunguzi ilipofanywa ni kwamba hizo magari zimekuwa zikinifuata siku kadhaa sasa. One suspect was arrested yesterday and we are carrying out investigations on how much is involved in regard to the allegations made. Ekiombeke mo getali gia serikali niko kia watokera roboti ruwabo higoro yoko bora kwa mache aiga sense ya Kenya kolengana ne kiombeke niko bate birebuna asekerengo kiemerongene asemia ya bantu mbali konyora mache anabasubati gento bate birebuna kegenrete kuba chanda mono niko chinga kicho banyarire kubole serikali ko bekemerobelio eliko ene kibune metengo semekwere na wekeranie ebitango ibikwirira amache kubora chinse mochinde na boni ko babodi merobeli ko bene chinse mo sabwati ya mache amache ko be kwase. The most affected by this challenge is women and girls, particularly in the rural areas. Lack of access to clean water also means that they don't have access to proper sanitation. I think about 30% of Kenyans don't have access to proper sanitation. It's exposing them to diseases, it's exposing them to other risks. But if we look at water also as a human right, it means as a government, as people, we are not meeting our commitments in the Constitution. The impacts of climate change will be felt through water. Have no doubt. If climate change is the shark. Voi gobono mwancho mo ligerelia sengencho yebiro nonko ya kiromo Somalia mangana majia asenchiri yobe kironense yemo yabono maragoba na mangeto kwaliganete no kurobekana wakolekane chinsemo aho ayonsi ninchi okumanya ekaro chera gire chinse sato chia bono botuko nyirabono litwale kubwatera nerego tira sumono bwe manyerelio igakoro kwa Joshua uta ekaro kire Petro nira mukira aene kelio gyamu ne chibicha cha wikere asenchira engi yamono gendra kutubwati kwetera nsemo ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na boga nsemo ya YouTube na bokotana buna Ndizi TV News tomerani sato chia butuko litira ninchi nkoro kwa Vincent Onyancha.